ngabo. That's what you thought. Hey, Reb, I want you to listen to me. Ndashaka yuko ubanza ukaneza ku matwi yawe ukanyumva. See, urabona? You're not educated. Ntabwo rero ufite kabisa ntabwo wigeze urerwa. Kagabo kara. You're not an intelligent man. Ntabwo navuga ko umunyabwenge cyangwa umuhanga. In fact, kubera iki impamvu ni iyi? You're stupid. Uri kigoryi? You are a stupid man. Uri kigoryi cy'umugabo. Kagabo kara. Hewe kadata we. You're not an intelligent man. In fact, impamvu ni iyi? You're stupid. Uri kigoryi? You are a stupid man. Uri kigoryi cy'umugabo. Ya biramurya. Shoots people. Ukodesha amabandi kugira ngo arasa abaturage. You cannot offer me anything I cannot buy one. Kandi buri kimwe cyose kugira ngo ukime undabaza nka kwishyura. 100 times over. You understand? Urabyumva neza kigoryi? Oh. Yeah, I hear you. Ndakumva. Nawafata imbunda. Nawafata kapiti free ku ruhande. Kabagabo baza bamenane. Therefore, I do not want to know what you think about anything ever. I pay you to do what I think and right. And now I think you're forgetting who's running this show. See, this ain't your town, son. This town belongs to me. I'm the mayor. I'm the mayor. And that's just the start. So don't you dare presume to bite the hand that feeds you, lest you find yourself dying of starvation. Savvy? Sorry. Won't happen again. Ntabwo bizongera kuba byaba ku yindi juru. Kabunda rakamanura abagabo baracururuka. Hayi! Kwa. Say that there. Giteka injugu. Katwigarukire. Does. Katwigarukire kuri Masho. Azagaruka cyangwa nazagaruka. I want you to persuade him that it's time for him to leave this town forever. Yeah, what if you umenya haragiye kuzava muri mujyi butazawugarukamo? Won't be persuaded. Hey! Well. Then he yaramuka garutse tuzavuga yuko ari impanuka nk'uko byagendekeye mukuru wiwe. Yeah, he is a US Marshal. Ariko reka tubyirengagize. I don't want an investigation. Kuko ntabwo nshaka ibintu by'iperereza. So when I say igihe tuzavuga yuko accident, Reb, ari impanuka. I mean Reb. Accident. Icyo nshatse kuvuga ni impanuka. Ku muri make yavuze impanuka umva icyo ashatse kuvuga. Ni meya. That's all. Nibyo wamunuza. Rep, wabaretse. Ask that bright young fellow to step back in here, will you? Bwira ka kana kagaruke hakuno. Duramo kugiye ubwire ka gahungu kagaruke hakuno. Yaramututse. I'm so glad you're safe. Mana nyangasani ndishimye cyane kubera ugarutse rwose umeze neza. Well, I found it. It's all true. Byose ni ukuri. There's TNT over there to start a ko bigaragara intwaro nabonye imbona zihagije cyane ku buryo twatangiza urugamba twatangiza intambara. Do you think the captain will help us? None uratekereza kapiteni yadufasha? Let's hope so. Reka tubyizere. Reka mbyizere ko kapiteni yadufasha. Kapiteni Lewis yagomba kuba yabafasha none mu nyuma y'abakuntu ba Chelsea. Birimira. Nakindi cyabaye nuko. Iyo bahoberana gutya nuko. Sikigariwe. Nakindi cyabaye twigarukira mu gace. Ka village ku ruhande. No muri kaka bari mu gihanga. Gabo. Hakuno he. Reba babonye buri kimwe cyose kira kitu cyose bakibonye boss. Reba natinza mama ikigoryi. Give me a goddamn headache. Ikigoryi muri kugereza kundwaza umutwe. Muri kugeza kundwaza umutwe. Spit out what you're trying to spit. You go. Genda kigoryi. You go. Someone found the mine, boss. Babonye mwana buri kimwe cyose mu buvuma mwana. 3 of ours got taken out.
twebwe batatu ni twebwe twasohotsemo mu buvumo turi bazima abandi bose babageze babakanze ijosi kwa ajya horo birahagije nibwatsinze ku ruhande Masho twasize agiye gusaba ubufasha Kapiteni Lewis yari yabonye ubuvumo burimo intwaro Reb yari yabitsemo intwaro ndetse we na Meya nta kindi cyabaye ngati uyu munsi bafite ko batangiza urugamba uko abashira Meya hasi aya nta kindi cyabaye Kapiteni Lewis ari n'ingabo ze takuri ifarashi sha yego nyakubawa niki kikuzanye McCall I followed a map my brother drew. nakurikiye map umuvandimwe wanjye yashushanyije These some abandoned mines full of nabonye umuvumo burimo za powder zirimo ndetse n'intwaro powder kegs, stolen gold. izo ngizo zo nibyo ni ibiceri bya zahabu harimo ubukungu bw'akatarabonekamo amafaranga harimo kira kitu cyose imbunda He's planning something big, Captain. barimo barapanga ikintu gikomeye cyane kapiteni 50, maybe 60 crates. imbunda nizinga ibyo bonye bingahe imbunda zigera kuri 50 cyangwa 60. You know why the army sent me here? Wabuze impamvu ingabo zanyeje hakuno This hellhole. muri uyu mwobo This area is muri kukuzimu not entirely ntabwo wigeze ubimenya state's government. gabo Concerns in Washington. bo bitaga Masho yaraje gusaba ubufasha Kapiteni Lewis Willing to accept gabo a proclamation. Well, that would explain the influx of ex-Confederates in the area. Precisely. These men, the war isn't over. We'll investigate ati mwana bagabo ntabwo bazi ko intambara yarangiye the mine. ntabwo bigeze bamenya ko intambara yarangiye intambara yarangiye ariko bahora biyumvishe ko intambara igihari Pearson lists ntabwo nafata umwanzuro kuko Meya Peace ntabwo twamenya yuko koko of his connections with kuko nta bimenyetso bigaragara yuko koko bihari his arsenal. yuko yaba afite imbunda za Arsenal cyangwa ibyumwe za Arsenal burya Arsenal bavuga ikipe n'ubwoko bw'imbunda hari imbunda bita Arsenal nkuko hari n'ubwoko bw'imbunda bita Sankara hey nakindi cyaba kuruhanira byo gusaba ufasha kapiteni aramubwira ati wowe uzagaruka ubutaha ufite ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko Meya Peace yaba afite intwaro yewe Mako bimeze biki makuru yawe harakamushuje asa ko nikandagira ukarabe What do you want? urashaka iki Jenny I got some information about ndabizi urashaka kumenya your brother. amakuru yerekeye umuvandimwe wawe Don't waste my time, Jenny. wimfukirije igihe cyanjye ubusa Jenny No, you know me not. ndabizi icyo ushaka kandi n'icyo The nagukorera Reb's whore. What information? Not out here. kirarondogoye cyane birancika Don't waste my time, Jenny. No, you know me not, do you? You're Reb's whore. ati ndabizi uri indaya ya Reb cyangwa reka nagira ikorobe ya Reb What information? ubundi ni makuru ki waba umfitiye Not out here in the open. ntabwo nabikubwira hakuno ahangaha ni ku karubanda ni ku gasozi kazungu yatwumva They might see us. Over here. ngwinemo indani nkurikira ngwinemo indani nkurikira ni igikobwa indaya ya Reb kandagira ukarabe ya Reb All night. I just need a few minutes. Jenny. Do you have information for me or not? ese ufitiye amakuru cyangwa nayo mfitiye Here it comes now. barakuze aka kanya kumbe karagategwa Reb yararo hafi yamutunze imbunda Meya Peace urihangana James bibaye nuko nyine nuko abana b'abantu tumera turagambana tuguhemukira Love to shoot you in your goddamn face. nakipfuje kukurasa muri urwo rutwe rwawe But the boss says to give you one more chance to ariko boss yaguhaye n'indi hirwe go back to wherever you came from. ushobora gusubira iyo wavuye Forget about this place. ukibagirwa kano gace That's not gonna happen. ntabwo bizigera kuba byaba kuba nakwiye kano gace Reb we But I was hoping you'd say that. nanizeye yuko ibyo ngibyo ari buze kuvuga uwo mwana kari uhuze kuba wavuga Cover 'em, boys. abeka ka petit frere gabo bogisi hey Don't leave this down. On the horse kigori cyuvuye muri mu kimwana or on a maple box ugende ku ifarashi and mix them. cyangwa mu kimwe uzagende mu mva hagurutse ikigoryi hagurutse ikigoryi nacyo kiramu kumuhagurutsa Masho nawe natinza Reb kiramurakaza hey hey boxi we yamugize chini baga neza filmira You getting the message yet, Marshall? What's up there, Yankee? Can't hear you. Spit it out.
What you saying? uravuga ibiki kigoryi? You smell like horse shit. Mwana uri kunuka nk'ifarashi, uri guhumura nk'intuza nk'umwanda w'ifarashi. Yaramututse. Wumve. What's up there, Yankee? Can't hear you. Spit it out. What you saying? Uravuga ibiki? You smell like horse uri guhumura nk'umwanda w'ifarashi, muri make uri guhumura nk'umujugunyo w'ifarashi. Yawe data we! Abagabo ni abagome shabo. Tough son, bitch. Let's go, boys. Twigendere muri ko mwana bakanagira ukarabe. Haya. Bafashe urugendo baragenda kugenda kwabo ariko basize bahemutse. Bikaba byari bigome cyane. Bari bantu babaya sana. Kaba yarahondaguwe. Iracyari The Future Entertainment Sankara ndetse na wa musore William The Future turabakunda cyane. Si bini biki filimi irisubiza inyuma, ibi ni ibiki mwabana? Come on, boy. Take me home. Tugende musore, njyana mu rugo. Musore wanjye ifarashi we yitaga musore. Musore wanjye njyana mu rugo, ifarashi ye yitaga musore. Kuruhande kugera mu rugo, kuruhande ruri kumwitaho ndise n'umukobwa wambara neza. Pana babandi bambara nk'abafite imizimu. Hari igihe uzajya gutereta usanga uteretse umuzimu. Nuzagira ngo umuzimu uzaza wambaye imyenda y'imizimu, hoye umuzimu burya umwenda hari igihe usanga abakobwa bakoreshwa n'imizimu. Burya mwa bakobwa mujye muharanira gukoreshwa no mu ijoro, mugaharanira no gukoreshwa n'epfiri. Sawura ni igikobwa cyambaye ibintu by'ibimini uzavuga ngo gikoreshwa n'iki? Kiba gikoreshwa n'ibyepfiriya. Birimira. Hey there, Marshall. You're safe now. Yewe Marshall, ubu ufite umutekano aka kanya. Urarinzwe. Relax. You need to rest. Tuza aho ukeneye akaruhuko. Ukeneye akaruhuko Marshall. Ukeneye ko waruhuka. Breathing when we left them. Ndabizi neza maraza gufata umwanzuro afata kuba wagenda. Kiye kirageze kugira ngo Marshall agende. Kandi ndabizi neza twagiye tumusiga ari muzima. Ntabwo twamuhemukiye cyane. Buri make bamuhaye urugero rusobanutse. On business. No. Rimwe na rimwe business yacaza kuba yapfa. Oya. Ntabwo iraza kuba yapfa be na gato. Kuko ejo ku munsi w'ejo ngomba kuza kwereka abantu yuko ari ngewe ntwari. Bizere yuko burya muri mujyi wose ugira intwari yabo. Reka njye kuryama mwana. Uze gufunga umuryango nuramuka usohotse. Nta kindi cyabaye ku ruhande. Barakwereka Melissa. Igisore kiramara ko cyangwa kumwira. Uzi ku buryo Yohana avuga ngo iki? Mukundane. Nikavuga ngo mukundane. Birimira nta kindi cyabaye umukobwa akomeje kumwitaho mw'abantu mwe. Bagiye baragihonda. Babaretse. Ndagushimiye. Of course. Umvikana yengo rwose. Kobwa zikororokijwe. Arorokijwe mw'abantu mwe. Sena kikirateye mw'abantu mwe gifite aho imbere rwose. Geragurika komeza kumwitaho nuko. I don't want you to end up like Thomas. Ntabwo ngira ngo uzamere uzime kigare rwose. Ntabwo ari ngewe. I don't want you to end up like Thomas. Ati ntabwo nshaka iherezo ryawe rizamera nk'irya Thomas. Muri make ntabwo nshaka yuko ibyabaye kuri Thomas aribyo bizakubaho. Thomas and I were always very different. Njye na Thomas igihe cyose twahoze dutandukanye. Njye na Thomas njye nafashe umwanzuro wo kwibera umusirikare. Thieves. Inzi byerekeranye n'impfu z'abantu. Killers. Abajura. Byose ndabizi. Amabandi. And the war broke out. And when torn apart by hatred, he preached love. Wiki yahisemo kuba yakwibera umubwiriza wigisha abantu urukundo. Yarabwirizaga agakunda Imana.
Rose at its cruelest, he preached compassion. igihe isi yatangiye kubazana ivangura mu bantu bavuga abangaba n'abangaba byabindi usanga hani na muntu usanga yanga undi amwangira uko ateye kandi nawe si we wiremye kandi bombi ni abantu. Thomas w'icyo gihe isi yazanaga ibintu by'ivangura ngo abirabura n'abazungu we yakomeje kwigisha urukundo. That ain't me. Yakomeje kwigisha urukundo. There's no forgiveness here. Thomas was a good man. Muri make navuga ko Thomas yari umugabo mwiza cyane. Thomas yari umugabo mwiza. And I'm not going to end up like him because I'm not like him. Niyo mpamvu ndi kubwira ati ntabwo namera nka we. Yari intwari birenze. Ba Thomas bose bari intwara bari abagabo rwose uzarebe Thomas wese ahari. Ba Thomas turi abantu bakomeye cyane. Do you want to try and stand up? None wagerageza ko haguruka. Take a few steps. Wankoresheje ugatera intambwe zawe. Use me. Urisha. Time, go slow. Fata igihe cyawe. Go slow. Kandi buke buke. Cyatangiye gutambuka bagihonda honze. You alright? Beze neza. And who knows what David used to bring the giant down? Ese mwaba muzi icyo Dawidi yakoresheje ashira igihanganye hasi cyangwa mu kimwe cya Goliyati? Yakoresheje iki? April? April yakoresheje ikibuye. That's right. You are so smart. Uri mukuri, uri umuhanga cyane. Melissa yarafataga abana akabigisha the Bible, akabigisha Bibiliya. Nanjye muri iyi minsi ndaje mbigishe Bibiliya, bakuru udufilime twurimo inkuru ya Bibiliya. Nanjye nditawe umusore akagira gutya. Ariko mana ye, uzi icyo yahanuye mukundane niko ijambo rivuga. Nta kindi cyabaye dore ngabo umukobwa disi yari umukobwa mwiza mw'abantu muri musore wese yakwifuza gushira mu mago. Bana bya bindi byambara ubusa ugasanga byambaye ibintu by'ibikariso ukavuga ati uwo yava umugore. Abakobwa bita karibu agenda avuga ati ni karibu iwanjye ni karibu. You're blocking my life. Uri kunyingiriza uri gukingiriza. Boo. With this book, uzi iki gitabo kivuga? America by iki gitabo ni ikinyamerika ni cya demokarasi ya Amerika. Alexis de Tocqueville. Cyanditswe na Alexis de Tocqueville. Can't say I am. Oh, well, it's damn. Hey! In this Tangiye kumusoma iki gitabo. he Cyo nshatse kuvuga uyu mugabo yari umufaransa. he traveled Yaraje atembera igihugu cyose amenya amakuru y'igihugu cyose yandika kuri iyi nkuru. just the most Yari kunyuma ibyabaye about America. yandika amakuru yerekeranye na Amerika. You don't say. Ariko ntabwo wigeze ubimbwira. I don't say what. Niki nakubwiye se kandi? I mean, travel the country and Ko uwo mugabo yaje agatembera igihugu yari umufaransa. wrote good stuff about America. Yanditse amagambo meza No. yerekeranye na Amerika. Yego kuko ntabwo nabikubwiye. I got news. Nuko nyine There was a shootout up andi makuru mashyashya kuno mfite in mine and a few of my boys got cut down. Really? yuko rwose bagiye bakajya muri bwa buvumo bwacu tubikamo intwaro bakagenda bakakata abasore banjye urumva bakabashira hasi bapfuye abasore banjye. My condolences. Ihangane ko bapfushije. My condolences. Who did it? Can't say. Ninde wabikoze? Ntabwo namenya neza uwo ari we. Do you think that the marshal did it? Ugomba gutekereza yuko ari Masho wabikoze. Can't say. Ntabwo nabivuga ariko niba ari Masho niba atari we simbizi kuko njye mvuga ibyo nzi. Don't look like anything's missing. You know, you are head of security for me, and I got to tell you, Ariko waba usobanukiwe neza ko ushinzwe umutekano wanjye. I'm not Eh? all that damn security. Rero ntabwo ndi kwiyumvamo neza ibyo wambwira byose ugomba kuba wamenya umutekano wanjye. Hey! The marshal was behind. Kuko Masho ibi byose nyirabona ari ubiri inyuma. Masho niwe ubiri inyuma Masho. Uri mukuri. Kuko njye ariko njye nubwo wambwira ngo mfate Masho mushira hasi nta bushobozi mfite buhagije. Muri make imbaraga zanjye ntabwo zemye kuba nashira Masho hasi. Yaje ku ruhande. Uri mukuri koko. Ntabwo ubushobozi bwawe bwashira Masho hasi. Kuko ntacyo ndicyo. Aturavuga ukuri ni meya. Meya akaguru karamunaniye no kugenda gaterura buke buke. You cannot afford to have another martyr, particularly not a U.S. marshal. Raise your right hand.
baka kanya ugiye kuzamura ikiganza ngo uzamure. Zamura ikiganza cyawe ukakanya ugiye kugira icyo bita iki? Adieu. Aka kanya ubu ngo ugiye kuba nako ugiye kubakora. Ndakuzamura. Ugiye kuba sheriff w'uyu mujyi. Definitely not. Kirabihakana. Just say yes, I do. Vuga ati uzabikora. Vuga ati yego nzabikora. You shit me. Kirabya. So you're fired. Fine, I do. Yego nzabikora. But this here is just temporary. I got a reputation. Ya uranzamuye kabisa. Congratulations, Sheriff. Congratulations, Sheriff. Felicitations, Sheriff. I think you might want to deputize a few of your... Yaramuzamuye yamugize Sheriff w'agace. If you... Kigabo kira. Baka kanya rero undi ziramukoze bayukuri ku mutekano wanjye. Nzakuzamura igihe nzaba nabaye president w'Amajyaruguru cyangwa Uburengerazuba. Uzaba uhagarariye umutekano wanjye uri president uhagarariye umutekano wanjye. Sibyo? Will do. Kabisa. Yarabyemeye. Nta kindi cyaba yinjiyemo indani. Ngabo. I've been a U.S. Marshal for a couple years. I was up in Sasa hakuno tugaruka kuri Marshal ndetse na Melissa. Marshal yagiye tangiye kugenda yoroherwa kuko iminsi yagendaga yisonika. Niko Marshal yagendaga yoroherwa. Wibuka dutangira filime yacu Thomas ambwira ati muvandimwe ndagusengera kugira ngo uzave ku rugamba uri muzima. Ari Thomas wamwandikiraga ari gukura mu gakuza ku ruhande kuza yasanze Thomas atakiri muzima. Bamugiriye nabi abizi niko bamera. Oh. Bana nyangasana. Got a splinter. Hari akantu kanyenshi. Yeah. Reka nebe nagufasha nago neba. Gera gutya ni kwa dutusanga burya kenjiye mu muntu gera gutya igisore gifata umukobwa ndebe ni nawe. Gera gutya ndeze sibiki. Wowe ukonye ifite n'umutima mwiza. Akabonye tu. Yarakabonye. All better? Ndakeka none umeze fresh. Yego. Meze fresh. Iki? Meze fresh. That's it. None ni iki? When I was reading Thomas's journal. Igihe natomaga igitabo cya Thomas yanditse, naje kumenya byinshi. Namenye yuko bigenze bitese kandi ibintu nibiki. When I was reading Thomas's journals, I came across some naje kumenya yuko uri ruhande rwiwe. About you. Ibyinshi byerekeranye nawe. I thought there might be. What would you like to know? None kuki ushaka kubimenya ibyerekeranye nanjye na Thomas? Were you close? The two of you? Why do you ask, Marshal? Kuki uri kumbaza ibyo ngibyo Marshal? Buriya Marshal. Buriya none se. Hey! Ako kanya n'abandi baje. Please give me a reason. What do you want? Murashaka iki? Kumbe Rebo yaje ku ruhande. Murashaka iki? Hey! I break up a little moment. Muratwihangana bwo igihe cyenye twangije. But you were under arrest. Kuko aka kanya rwose ugomba kuba wafungwa. For the attempted rape of one Miss Jenny. Urashinjwa kuko wagereje kubafata ku ngufu. Jenny wa mugore wa Rebo. Rebo byo ni biki? A man here from Hey! Urashinjwa kuko wagereje kubafata ku ngufu Jenny. Away. Yahi. Jesting it because Jenny used to a prostitute. That makes it okay. She never said that and I didn't touch her. Ariko ntabwo byigeze kuba yavuga. Ni kuvuga ibyo atavuze. Uramubeshyera. You wrapped her up. Hey! Word that even my delicate ears can't handle. Come to think on it, your brother, the scum sucker that he was, Ndacyakuri kugera kwa kwitwara nk'umuvandimwe wawe yitwaye. he tried the same thing. Mwese murageza kwitwara gukora bimwe. Runs in the family, I guess. Ni indwara y'umuryango gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mwembi. Time up. Vuba aka kanya ugiye kujya muri gereza. Ugiye kujya muri gereza. Bari bagiye kumujyana gereza. Yaziraga byinshi. Hey! Nta kindi cyabaye dore bagiye bamukurura. Bagiye bamukurura hasi uwo bitaga James McCall. Bagiye bamukurura hasi. Hey!
Oh my. Kumbe na May nawe yari ahari. It's a sad thing. Ayaya, birababaje kabisa tu. Baraje bamuhambira hakuno. Ain't this ironic? You want to save a nigger? Then you get Ukuntu washatse gutabara iniga. to take his place. None ugiye mu mwanya wayo. Aho iniga yakabaye yaragiye niwe uhagiye. Ayaya. U.S. Marshal. Ndi umusirikare wa Amerika cyane indwanyi ya Amerika. Ibi byose muzabyishyurire. Uribeshya ntabwo badufite. Uribeshya ntabwo badufite. Ready, boy? Uriteguye musore? Tangira kumukubita. Not sharp enough for you? Ntabwo cyaye kubwawe. Please, sir, this is a mistake. He is innocent of these charges. Yakwinginze nta kosa afite ararengana. Ararengana. Ubwo bitangira kumukubita we. Nta mitima bafite. Niko abagore bose bamera. Abagore bose niko bamera. Now what kind of a mess? Cyo ngenda njya ngo mbure abagore muri aka gace bose barenganure. Nicyo nshaka. The God-fearing people of this town were out to allow crime to go unpunished, not to mention the hooligans. Kigabo kirya ngo gihe ukeza abagore muri aka gace bose. Ibyo gufata ku ngufu ntago bishaka. Nicyo adashaka ibyo gufata ku ngufu ntago bishaka. Yaramukubise. Kandi ararengana. Ibi ngibi nibyo ukoze. Jene nibyo akoze. Ntabwo uzigira ko wamenya uwo ari we ubikoze uwo ari we. Ibi nibyo ukoze. I suppose the could be false, but of course that's for a judge to decide. Sasa rero iyo biba byakabaye ngombwa ko abacamanza bavuga bamucira urubanza bakabihamya cyangwa umwe kimwe akaza kumurekura naza kumurekura muri uyu mujyi. Icyo shaka nagira ngo abagore muri aka gace w'uyu mujyi baho umutekano barinde abagabo nk'abariya. Miss Collins. Ain't that right, Jenny? Ata Jenny, sindi kuvuga ukuri. Jenny, sindi kuvuga ukuri. Yarakubitwa ye. Yarahondahondewe. Kandi ni karabibonye ibyo kakoze ntabwo ari byiza habe na gato. Umusore w'abandi arengana. Ntabwo ari byiza. You know. Hey! No. Kabaka atangiye gukomeza gucyura umugore. You stop this right now. Debo wahagaritse bino. Debo we hagarika bino. Beginning and I'm gonna lead it. I'm an ambitious man and well, it sure would be fine to have a smart, strong. Debo we wahagaritse bino. Beautiful woman at my side. Umugore mwiza uri uruhande rwanjye. Your words are of the devil's tongue. Uravuga amagambo ameze nk'aya Sekibi. Well, kwa kiraseka. Flattering me, Mr. Ntiwongere kunyiyumvamo gutyo. Nka Sekibi ntabwo ndi Sekibi. Ibigambo ntabwo mbikunda no kunyiyumvamo nka Sekibi sinari Sekibi. Ntabwo mbikunda. Nta kindi cyabaye Jenny yaje kuhanga kujya ku ruhande unebere filime nawe. Jenny. Kugira hakuno. Tangira kuzinga utwe. To rape us in this territory. No. See, if he was to be cleared of these charges, well, he'd be free to just go on what he's been doing. I got to tell you. Sasa rero ku ruhande iki gihe gifite abacamanza bariko bagaragaje yuko arengana ndaza kumurekura agende. Abacamanza bakaye bagaragaza ukuri ndaza kumurekura agende. Wanumiramo indani ramwinjiramo indani. Icyakubuza kwinjira ni ikisi. Icyatuma utinjira ni iki? Nta cyatuma utinjira. Hey! Yinjiye ku ruhande. Kugira hakuno Jenny ntabwo mushimisha habe na gato ibyawe yakuriye James yamugambaniye. There you go. Thank you. Ndagushimiye. No, you're missing the show. Why don't you come on back out with me? Let me just clean myself up for you and I'll meet you out there, baby.
Please, I'll do anything. I'll make him leave. yemeye kuba yakora mu cyungu cyose ariko amureka agende. Sinzi niba Rebu yamureka. Well, I guess I could drive. Ariko wa mugore we nawe urapfa kurekura umuginga nk'uriya wakoze ibyaha. Akwa kiraseka. Revolting profession. Ibyo nkora byose mbikora nk'umuhanga. Kandi umuhanga wabyo. Birangije! Birangije! Come down. Mumuhambure, mushire hasi. Cyaje ku ruhande. None iragurya arazamura mu masurire mwereke nuza. Ngo arekana jya ukora bere bere kwirikana jya ukora bere bagira gutya ku ruhande ndebere filime. Iragurya yengwino satira mwereke we. Kwe. Gira gutya shira ku gikuta nuko. Mu gikomando kandi. Gira gutya yitegereza nuko kuko areba gutya arareba pfiriya akareba pfiriya nuko agira gutya. Kigabo kiraha. Kigabo cyageze burya ku ruhande ndebere. Kigabo ni ikigome. Batkitaga Rebu. Rebu niko bakitaga Rebu. You know, bakitaga Rebu. Wabitaga Rebu. You don't fucking hate me. Don't worry. I don't. No. We have to get James out of jail. He didn't do anything. Muriyangana gato cyane. Kandi kunywa ku mazi. Muriyangana. Hey! Ko gaje ku ruhande. We have to get James out of jail. Ati dufite kuza gusora James muri gereza. He didn't do anything. Nta kintu yigeza kurarengana. None twakora iki? Kujya tumusa muri gereza. Nakora iki? Kuko bagiye kumwica. James yajyanwe muri gereza kandi James kujya muri gereza yagomba kuba yakwicwa kuko yashinjwaga kuba yafashe ku gufu Jenny. Birayirira he? Ese baraza kumureka pe kuko Thomas yapfuye. Tuza guhura ku rusengero rwashaje. Barakwereka papa Melissa yatangiye kunyiratumira benshi. Hakuno ku ruhande. you got it. So a group of us are meeting up by the old church. Yatangiye kunyira batumira abaturage bose muri aka gace bahuriye ku rusengero. Aho urusengero rwa Thomas aro bazi ko bahurira. Hey, karabaye. Abaturage ubwabo batangiye kunyira batumirana bareba ukuntu bakura Thomas James muri gereza. Thomas ni wapfuye yari mukuru yari murumuna we. James cyangwa Marshall yari muri gereza. Biragenda gute? Arasohokamo cyangwa nasohokamo? Umukobwa wanjye Melissa nkuko yabivuze tugomba kumutega amatwi. Tugomba kumisha amatwi tukamutega amatwi. Igitondo kiza. There's no stage. There's no church. Nta rusengero. Muri make nta n'ubutabera. Abe na gato. Habe urusengero. Good man did stand here once. Right here. Ati umugabo umwe yarahagaze igihe ahagararaga agira ngo aturwanire. He was Reverend Thomas McCord. Bamwitaga Padiri Thomas cyangwa umubwiriza Thomas McCord. Thomas McCord. He wasn't born here.
ntabwo yavukiye muri aka gace cyangwa ntabwo yavukiye hano oya nta nubwo tuzi birenze ahubwo yagiye kuyafasha abantu muri uyu mujyi abantu muri uyu mujyi bose ni nayo mpamvu yapfuye twabaye ibigwari turi umwana ntacyo turi cyo ndavuga ati twabaye ibigwari twaturi he stood up against the tyranny of our oppressors. Where were we when he pointed his fingers at the men who steal our homes, take food from our children's mouths? Say damn us. Where were we when he stood up against the tyranny of our oppressors? Where were we when he pointed his fingers at the men who steal our homes, take food from our children's mouths? Where were we? His life for us. And none of us had the backbone to stand with him. He let our children down, and I'm ashamed of them. Mayor Pierce, a Confederate soldier, throw our right now, piling an arsenal of weapons and expects more men to arrive here shortly. How do you know this? We've seen the weapons. Izo ntwaro wazibonye gute wabibwiye n'iki by'intwaro Marshal McCord has been Marshal McCord yarabikurikiranye arabimenya amenya yuko ari gupanga ikigerekeranye y'igisirikare kuko yahoze ari umusirikare Marshal McCord himself strung up. He has the backing of federal troops and he is the only man willing to take on our mayor. niwe mugabo wenyine wadufasha tugashira meya hasi. He needs our help. Rero nawe aka kanya akeneye ubufasha bwacu kugira ngo duhagarike meya. Nituramaka dutinze biraza kuba ikibazo. Igihe turaza gutinda meya akaza kuzana igisirikare cyiwe gihagije ntabwo tuzaba tukimpagaritse. Our town will become a battlefield. Not gonna be a slave again. ntabwo nakwifuza kuba nakongera kuba umucakara nanone. Moved out west with my boy to start a new life as free men. Yewe n'umwana umusore wanjye Abraham tugomba ko twatangira ubuzima bushyashya turi abantu babohowe. Ntabwo njye nakwemera kuba nakongera kuba nawe umucakara. Marshal he done saved my boy Abraham from yatabaye umwana wanjye Abraham amukura mu biganza bya biriya biginga. Come to my aid too. Nanjye ubwanjye when Reb's boys was trying to burn my hand, yangerageje kuba yandinda abasore barebye bagiye kuba batwika ibiganza byanjye. Icyo gihe yaranabaye rero nanjye ntabwo namutererana njyewe Benjamin navuga ko ari umuvandimwe wanjye amaraso n'umwuka. Gende ku ruhande rwawe ndagushimiye cyane Benjamin ni kuba yajya ku ruhande rumwe yemera kuba yafatanya nande na Melissa. Ati nk'uko mu migani igice cya 20 na kanga igice cya Benjamin ndagushimiye cyane. There's some script. Ko mu migani habivuga mu gitabo cy'imigani. Proverbs 21:15. Imigani 21:15 niho hagera gutya ati abantu baca urubanza baca imanza zitabera. Destruction shall come to the workers of iniquity. Imirimo yabo izabona ishyano bazabona akaga. Is present. We just have bazabona ishyano abantu baca imanza zitabera. We take a stand. Nanjye nagara ku ruhande rwawe abaturage bose miko bajya ku ruhande rw'uyu mukobwa barebe ukuntu batabara James bamukure muri gereza. Yewe niki kiri mu gikapu cyawe? Nutwo kurya umukobwa wanjye yateguye. Melissa nibyateguriye Marshal. Nice and slow like. Yes. Nibirimo indani. Sounds like your girlfriend's done brought us some dinner. Birasa nkaho shawe igikobwa mu cy'inshuti yawe cyakuzaniye ifunguro rya kumugoroba. Bound to suck. Amagufwa yawe agiye komuka rwose kabisa. Wari wanavuze shagiye kukondora sha. Ni igikobwa.
Her mother makes the best apple pie. Boiled eggs? Oh, some more boiled eggs. Just put it all back in the sack there and hand it over. Oh, she didn't. What? Put this big old gun in here. Chirimbona yawe hasi. Subira inyuma mu nzu mindani. Put that gun on the table. Chirimbona yawe ku meza. Hey! Give me the key. Give me the damn key. Mereza imfunguzo. Amereza imfunguzo. Barakwereka sasa aho Mary First of these duties. ari kwisomera cya gitabo. Shaka kuzaba ngo perezida da. Abarimo arasoma igitabo ngo cyanditswe nande nuko. Kumbe ku ruhande hari undi waje. We ni iki kikuzanye hakuno? And you're here. Kuki uri hano? Came to tell you. Get that None kukubwira. over there. Subira ikigoryi. Naje kumubwira yuko hari icyabaye. You get on down Turi to gereza. that jet Man. before they break the marshal out. Genda ujye kureba ibyabaye mbere yuko Masho acika. That easy without these. Ujye kureba ibyabaye mbere yuko Masho acika. Kigoryi genda. Yamugize sheriff. I ain't got it. Someone better start talking. I ain't asking again. Kigoryi nongera ngo bazano ni rufunguzo ruri. Rufunguzo ruri he? Thought these might come in handy. Benjamin n'umucuzi. Kurya ntabwo byabizi ko ndi umucuzi. Yari umucuzi Benjamin. Iragiye kuhamena. Nakindi cyabemera seje kuhana agiye kureba kapiteni Lewis. There, young lady. Bite mukobwa. Come take a seat. Ngwino banze wicara uruhuke. No time for that. Nagiye gihari cyo kuba naruhuka. James is in jail. Kuko James ari muri gereza. Pretty nasty charges against him. All false. Right now my father's trying to break him out. Ati papa wanjye nawe kugeza kuko yamusora muri gereza. He needs your help. Akeneye ubufasha bwawe. Prison? Akeneye ubufasha bwawe. Yes, I am. Yeah. Akeneye ubufasha bwiwe. Nakindi cyabaye rep yaje kuhanezenguruka gereza. Yeah. Benjamin nawe. Hey, yari gacuzi. Thank you. Ndagushimiye cyane. Kiramusuye muri gereza. Thank you. Ndagushimiye. Please, help them. Man, stand a horse! Basore mwese mujye ku mafarashi yanyu. Hey! How many of them you got out there? Two. Bajye ku mafarashi. Urabona ni nk'abangahe? Ndi kubona ni batatu cyangwa bari babiri cyangwa batatu. Other words, Muri make ibyo uvuga? you don't know. Nawe ntabwo bizi. Yiga uko ntabwo nzi abariyo. Ntabwo azi abariyo. Hey! Mugomba kuza guhagarara hamwe. I'll try to Hano ku isaha byaba ikibazo. open that door. Yeah. Run like hell. Igihe naza gufungura umuryango. Unlock Ndaza kubabwira. everything you got. That's suicide. Have a little faith. Bakugira ibyizero. Ko batangiye kurasa. Ntabwo ari ku muriro. No one shoots the marshal. Nta muntu n'umwe muri kurasa Masho. He's mine. Kuko Masho n'uwanjye ndaza kumwirasira. Ikigoryi kimwe kirarasa. Hold your fire, guys. Ikigoryi nakubwiye ngo iki? God damn it. Nakurasa. Mene ikigoryi. Agiye mwumva. Sikegariwe. All the excuse I need. Ikigoryi. Ati impamvu igaragaza yuko naraza kutuma nakurasa. Umuntu ufata ku ngufu sha impamvu yatuma nakurasa. Kuko akanya ni sheriff wafashe abasore babiri ba sheriff. You're much better than that. Hakuno aho ngaho. There. Hano hari abagabo beza. Look, you can Abagabo barengana. go. Sorry, can't do that. Accessory to the criminal. Ariko ni abanyabyaha n'abo bagabo. If I come out shooting, Nindamuka nsohotse niba ngombwa ngasohoka ndasa. a lot of your men are gonna die. Uraza kubona abasore bawe benshi bapfa. Maybe you, Reb. Maybe. Iki none? But I've seen enough death. Ariko icyo mvuga nyine ndakeka ntabwo bihagije. I've took enough lives. Well, that should be that way. Ntabwo ngo bari bwo buryo rep. Give me your Ntabwo ari. as a soldier Wone sezerano. that Usezeranye yuko to let these men go, uraza kureka bano bakagenda ari bazima. and you can have. Nanjye naza you win. kwemera yuko uraza kuba watsinda nsoke. Mfate. Usezeranye ijambo ryawe. Sohoka mfate. Mayor Pierce, Uri ni Mayor Peace. you have my word. Ndakubwira ijambo ryanjye. Ndagusezeranya ijambo ryanjye. Peace. Nuramuka usohotse muri uwo mwuga uri muzima. Ndaza kurangiye kukwemera ibyo usabye. Usohoke mu maboko wemererwa hano. A word, Mayor. Nanjye ndagusezeranya Meya. As a gentleman. Nuko bagore namwe bagabo. That makes you feel better.
Ibintu ndabikunze. Agiye gusohoka hanze. Mugiye gusohoka? Drop me. Byron. Don't look back. Get to your families. Nimuze gunikira ngo musubire murebe inyuma mu miryango yanyu. Umudasohotse. Tekereze ku miryango yanyu hoya. Ntabwo ariko biri. Yaranzotse gusuka ku ruhande ndabere filime nawe. Kumbe hejuru y'abafite za sniper. Yaje ku ruhande. That's far enough, McCord. Birarangiye McCall. Drop your rifle. Undo your belt strap. Drop it to the floor. Kandi nicyo gikandara nacyo gikuremo kijugunye hasi. Gikandara yambaye nacyo gikuremo gishire hasi. James McCall. What now? Your brother brave, like you. Shaho ufite umutima ukomeye cyane nk'umuvandimwe wawe. Until he wasn't. Umeze kimwe shaho murakomeye cyane mwese mufite umutima ukomeye muri ntwari. Umeze kimwe. You shut up. Funga umunwa kigoryi. Funga umunwa. Uzi yapfaga? Ari gushya ari gupataka. Bukiye ko yagenda gashyataka. Fata umuvandimwe we. Koza agati mu ntozi tu. Hey! Koza agati mu ntozi. Usora binyamaswa tu. Hey! Nabari mindani nabo basohokayo. Kamba rotangira mu bishyashya. Bitse bakuno. Benjamin ntabwo afite kuya komeza kuya mucakara. Benjamin ntabwo afite kuya komeza kuya mucakara. Muzehe yafashe hasi ejo mu gipimo. Yari umupimo mwiza cyane. Yari atari. N'amasho nabo bagomba batangiye kubakoramo. Cyo bita urugamba rwari rutangiye uwo munsi. Gaba. Hey. Yewe muzehe yari umupimyi. Gaba. Bago babakozemo. Stratton, you still with me? You bet I am. It's over for you, Marshal. You're outgunned by 20 men. 18. Benjamin yararashwe. Hey! Benjamin. Ibyamugendeke neza. Benjamin. Look out, little boy. Abraham. Kujya kugenda baramurashi bamurashanu habi mu mutima. Uzite ku muhungu wanjye Abraham. Uzamenya Abraham. Mu kugenda yasize amubwiye ko afite Abraham umuhungu we bazamwiteho. Abraham. Nta kindi cyabaye umwanya na kapitani Lewis nawe yarahageze mwa bantu mwe. Iraje kuba yareba ibijya mbere. Hey! Kapitani Lewis nawe yiyamanukiye asanya abasore be. Hey! Batangiye gucika uko bacika dore ngabo. Ingabo za REB zatangiye gukorwamo. Uko bigaragara REB iherezo ry'igihe rishowe na Meya. Bari barifatiye agace barakagize imbata yabo. Abaturage bari barabageze abacakara baragize imbata. Ko abagore twose batujyana baza basahura. Nta kindi cyabaye. James cyangwa Marshall cyo yifuje yari akigezeho. Bari barigize ibyihebe barigize ibyigomeke.
kumbe disi James kuriya disi yabonye ntiyakomana cyangwa umwira cyari muzima no mu gusaza yaje kureba we suko nta mwana wamaye saza yaje kumwibutsa yuko nta mwana aramuha niyo mpamvu bagomba gutwaza ibintu gake ndakeka byose birarangiye Get your father home. Stay there. Wait, byose ntabwo birarangira papa umujyane mu rugo I'm coming with you. ariko nakubwiye ko ndaza kujyana nawe oya nyakubawa kiriya kitu cyose ndaza kuza kubikora njyenyine ibisigaye Keep her safe. Be careful. witonde kandi ubona umugisha uhaye n'umugisha papa bwabo amahaye n'umugisha Marshal. kapiteni mashi No, sir. reba uko bigaragara reba nta kimenyetso cyari cy'uko ahari reba yagiye yacitse The cash. iyi ngiyi ni ikarita On the mayor. ishobora kuza kugeza kuri meya I'm going after Reb. ubu nawe ngiye gukurikirana reba ahagiye sibyo ntamubwirwa n'icyahari I got an idea. Thank you. agiye gukurikirana reba nturanga nawe akurikire meya amuhaye ikarita ishobora kuba yamwereka ahantu meya yaburiye yakwepeye meya nta giti cyaba yaje muri bwa buvumo bwa burimo ubukungu bwe bwinshi harimo ubukungu barakwerekana reba aho yagiye kure yaje hakuno Took you long enough. I was busy. yari muze You run. kujya utirukanse Men like you and me, we don't run. abagabo bameze nkanjye nawe ntabwo bajya bahunga Why is that? gute kubera iki There's nowhere to run to. ntaho kwirukanyira Same. hose harasa byose ni kimwe Gray. Yeah. byose birasa byose ni kimwe At the end of the day. muri make nta mpamvu yo kwirukanka kuko buri muntu agira umunsi w'iherezo rye turavuka tukaza tugarukira mu bintu byinshi Sell that. tukagura tukagurisha Die. ariko tugapfa That's simple. ibyo navuga ko ari ibintu byoroshye cyane turavuka tukagira gutya tukagura tukagurisha tugakira tugakina ariko fayina mu nyuma twese turapfa none washaka ukuntu kuhapfira turaza kureba uraza gupfa hagati yanjye nawe ninde muri make hagati yanjye nawe hari urapfa filime iraha uru rwa rusengero rwiza rwahoze ari urusengero rwiza abantu barazaga bagasenga bagazoka hejuru hari umusaraba uhari urabona umuvandimwe wawe kumubona kuriya nta nubwo yigeze anagerageza ko yakoresha imbunda habe na gato cya navuga ko yari umusore rwose w'igitangaza ariko ukaba mwana wa kandagira ukarabe asyi Where's the compassion? Wrong, McCord. yaramumennye yagombaga kuba yahora umuvandimwe wiwe akamuhorera witaga Thomas ariko kumara kumuhorera but one man Anthony njye mugabo umwe but I will not look the other way. arebeka Thomas amagambo yajyaga yigisha yaganiriwe byose byabyiga byanditse mu gitabo cyiwe hey ati uyu mujyi ndabonamo sekibi ndabonamo za sekibi byose arabyibuka Thomas cyagiye kurasa hakurya n'umusara wagiye uruma kimanukira kigwa mu gatuza cya rebu ibyo ntabwo byamugendekeye neza dore rebu byamubayeho n'ibyo rebu ntabwo byamugendekeye neza habe na gato
mu nyuma nta kindi cyabaye na kapitene Lewis nawe yaje kureba ibyabaye bijya mbere hakuno. Aya basi Thank you, brother. muvandimwe kuri inshuro yaramutabaye namenye nawe yarafashwe afatanywe igihanga. Ibimenyetso simusiga byagaragazaga yuko Rebo nuko baramujyanye, barakwereka amasho yaje ku ruhande, yaje nyuma y'umuvandimwe we yariri, umuvandimwe we yarashyinguye. bamwitaga Thomas, umuvandimwe wanjye muto. Masho niwe wari mukuru, Thomas yagakurikira. Turongera duhore ku rundi ruhande, bazongera ko babona ku rundi ruhande, ariko mu nyuma nta kindi cyabaye. Ku ruhande harakana kakomeje kuza kamusatira inyuma yiwe. What you got there? Iryo kana kamuzaniye ku ruhande. Kana bito kamuha kana kuno kubona cyane. Your name, son? Izina ryawe nirihe wa mwana we? Kana uko mubwira izina gafata urugendo karagenda. Kana kapfa urugendo karagenda nta kindi cyabaye. Buriya birasa nkaho iyi filime irangiye gusa burya filime zose ndi gukora za nyuma mwa bantu mwe mujye mwihangana. Banarushye banarambiwe sikigare we. Filime zose nkora za nyuma zo kumugoroba mujye mwihangana. Banarushye. Yemba navugiye mujye mungirira impuhwe. Guhera mu gitondo mvuga mpaka nijoro mujye mungirira impuhwe. Mukobwa yiriwe kujya muri disi kumbe James yaragiye afata Abraham wa mwana wa Benjamin kumufata nuko nisiki. Ibyo navuze namwe muzabyisobanurire muzayirebe mu byisobanuro. Araka nacyo cyabaye ku ruhande. Iki yaje ku ruhande azana. Family, this is Benjamin's. Atuye nguyu n'umusore wa Benjamin. Bamwita Ibrahim. Ibrahim ubundi izina ry'Abasilamu. Collins family, this is Benjamin's son, Abraham. Uyu ni umusore wa Abraham bamwita Benjamin. This is the Collins family. Ahubwo ni umusore wa Benjamin bamwita Ibrahim. Abraham uyu nguyu umuryango ugiye kwakira mushyashya, umuryango wa Collins. Elizabeth. Uriya ni Elizabeth. Stratton. Winston. And of course, Melissa. Mu nyuma na Melissa. Hello, Abraham. Ibrahim. Thank you. Urakaza neza. Something to drink. Bamuteguriye kiriya kiti cyose cyo kunywa. Umukobwa agira gutyo noneho yaramuhembye akaguhemba. Byose ni ibihembo. Yagize gutya mukubita ibihembo, dore gutya ibihembo. Kira nguhembe. Umembye. Ndaguhembye. Yagize gutya mu ibihembo. Ibihembo. Tuzongera twubaka urundi rusengero. Rusengero bazarusana. Where are you heading? South. Bazarusana. Kobwa. Come. As much as I'd love to, I think I found Ndakeka nabahari. Kobwa karabyishimiye. calling to you. Kabonye igisore kare kugiye ibihembo. Both of us. Thomas azabyishimira kandi nawe ngari wenyine na bose bazabyishimira. Nge niko mbitekereza. Back. Uzagaruka ku bwanjye. Sure. Anaye ndisho muri ibyo ngibyo mbizi neza. Uzagaruka. Not as good of a liar as your brother was. I ain't him. Tail side of the same nickel, Mr. McCord. I guess.
James yari afashe urugendo agiye ngo ndakeka nuko kagenze n'abakunda cyane. Ndabakunda cyane 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 ndabakunda cyane. Iyi filime wabaye ikunze utayikunze gusa yanyu ndayariye byarangiye. Ndabakunda cyane ciao ciao. Wayikunda utayikunda icyangombwa nuko wayirebye. Ayawe nayariye tu. Hey. Ciao ciao ndabakunda cyane cyane cyane. Gusa ngabakunda iyo mpamvu n'urukundo mbakunda. James yarafashe urugendo agiye ariko arasezeranya umukobwa yuko azagaruka. Filime cyandambiye pe. Iyi filime cyari cyandambiye. Sikigariwe. Kazungu we. Dutasha. Hey. Muga yanyashizemo urandeba nabi ni kazi ke nuko. Jye mwansabye agafilime ngo kanuza kaba cowboy dore ngaka nakazanye. Yaba ari mbi yaba ari nziza ntacyo bimbwiye gusa nabazaniye gako. Ibi bivuga iki iherezo?